Sašo, Molim. nismo nikad snimili video o astralnim parazitima eteričnim. Dobro. Možeš malo reći nešto o tome? Šta su astralni paraziti? Da. Astralni paraziti su ti nesvjesna bića koji se hrane sa strahovima, sa našim strahovima, našim emocijama i koji nas napadaju. Ljudi koji akumuliraju previše strahove i izražavaju previše, znači gaje u sebi previše negativne emocije, su potencijalne žrtve za napad takve nesvjesne astralne parazite. Kad parazit napadne, to izgleda kao da se udomio u neki, što ja znam često reći, hotel, gdje dobio besplatni doručak, ručak i večera. To su zapravo, ta hrana su zapravo naše strahove, naše negativne emocije, naše nevjerovanje u sebe, naše frustracije, naše zablude, iluzije i tako dalje. I njima je to zapravo ta savršena hrana koju oni to konzumiraju. Šta bi se moglo drugo reći još o parazitima? Da, najčešća mjesta gdje se može naići ili uhvatiti takav parazit može biti bolnica, može biti groblje, može biti hoteli gdje je veća frekvencija na ljudi, znači pogotovo hotelima gdje ima dosta seksa, gdje se ne vodi duhovna briga, znači čišćenje i tako dalje. To su znači potencijalna mjesta, no isto takva mjesta mogu biti potencijalni, sama cesta može biti, molovima, trgovačkim centrima, zapravo ih ima posvuda. Ako mi smo jako slabi emocionalno, mentalno, energetski, itekako smo potencijalne žrtve za uhvatiti parazit. I još jedna stvar, koji najviše uhvataju parazite ljudi, koji često menjaju svoje seksualne partnere. Tako da isto i oni su žrtve toga. Eto, drugo? Znači oni napadaju, ako već postoji neka, što bi rekli, rupa u auri, znači neko slabo mjesto, točka, je li tako? Pa nije to rupa u auru, oni se njihovo prisustvo stvore kad se zakvače rupu u auri. Rupe rascijepe i procijepe, znači, možemo i nazvati kao rupe, rascijepe i procijepe, mi zapravo stvaramo ili pada taj energetski štit ili aura sa naše obrazce, naše ponašanje i to sve, i oni još više produbljavaju i to nastaje veća šteta. Zato recimo kod čišćenja parazita, ja kad radim čišćenje, skidanje parazita kod ljudi, kad se završi, kad dovedemo recimo jedan parazit do 0 stupanj štetnosti, onda nastavim da se radi, znači na sama aura, zapravo isceljivanje na te rupe, rascijepe i procijepe u sama aura, do stupanj dok se to kompletno ne izgladi, da bi se vratio što kažem ja, obrambeni zid, sama aura na cjelokupno energetsko informaciono polje kod jedan čovjek. I znači kad se parazita takav eterični ili astralni makne i osoba se iscijeli, ako osoba nije razriješila svoje emocije, strahove, manjak samopouzdanja, neljubav prema sebi ili bilo što, tuga, jel? Krivnja, osjećaj krivnje, može ponovno pokupiti negdje, zakvačiti. Ovako, nakon čišćenja... Osjetljiva je za to, jel tako? Nakon čišćenja i skidanja, znači, kad se završi znači, taj proces koji smo ga započeli i ojačali sama aura, sama osoba nije odmah podložna, nego to neko vrijeme zna držati, znači to, ajde da kao kažemo, zaštita. Kao zaštita, znači sama aura. No ako osoba, točno kako si rekao, nakon neko vrijeme, ako ne prakticira mentalna, duhovna, energetska higijena na sebi, itekako zna opet srušiti taj zid od aure oko sebe i opet bi postala
nesvjesna, zapravo ako postane nesvjesna i vraća se u istim starim obrascima, ona će srušiti taj zid i opet postane podložna da bi uhvatila takve entitete, parazite i to sve. A što se događa? Znači oni se hrane sa, rekao si, s emocijama, s energijom, tom negativnom nasetom. A kako osoba to može osjećati? Oni točno se hrane sa našim emocijama, strahovima, našim zabludima, iluzijama, bol, gnjev, agresija, tuga i to sve to može biti savršena hrana za njih. Ako u neki trenutak recimo ne postoji za njima hrana, a paraziti su spremni napraviti znači iznova kao nova drama, znaju izazvati, isprovocirati još veća emocija kako bi dobili potrebnu hranu. Inače najčešće koji su simptomi, znači osoba može se osjećati na trenutak dezorijentirano, anksiozno, da se povećaju panične napade, da osjeća kao neko prisustvo koje ne može objasniti. Pogotovo oko srčana čakra se nalazi sam parazit, osjeća kao neko težina na leđa, na ramenima, na lopaticama. Ako se nalaze na donje čakra, znači recimo druga, treća čakra, osjeća kao pritisak tu, kao da mu neka životinja, evo doslovno kao neka mica da spava. Može biti probadanje, može biti nemir, može biti buđenje usred noći, može biti što može biti košmar, intenzivno sanjanje, može biti svašta. Znači, zato bi se trebalo, znači simptomi se često poklapaju sa hrpa druge stvari i zato je mudro i pametno da se napravi analiza, da se utvrdi da li nešto postoji kod osoba ili ne postoji. Ako postoji, onda bi se trebalo provjeriti na koji stupanj štetnosti i gdje koji centar je uhvaćen, znači na našoj auri. Ako ništa ne postoji, onda se treba utvrditi zašto se osoba recimo tako osjeća i da se poduzme mjere opreze i znači djelovanje za nadalje ili tretiranje. Da, što se toga tiče. A reci, kakvi sve vrsta parazita imaš, čim si se sve susreo? Ima ih dosta. Ima ih u forma paukovi, ima ih u forma gusenice, ima ih u forma oktopodi, ima ih u forma kao skorpije, ima forme, najrazličite su forme, kao neke crvi, kao neki, ovo kak se kaže na hrvatski, žohari. Znači, najrazličite forme. Znači, sve ono što gloda izjeda i da, različite forme. Čak nisam se ni sa svim parazitima susreo, evo. Pričao si jednom da oni zapravo ne vole kad ih se vidi i prepozna. Da znaju bježati. Da, to mi se meni često događalo kad sam se prvi put susretao sa njima. Nekad sam bio svjestan, nekad sam bio nesvjestan. Kad sam bio nesvjestan, često su me znali znači napadati i onda recimo sam trebao procesa skidanje i iseljivanje toga. A kad sam postao svjestan o njima, znači dok sam se ja razvijao ili otvarao zapravo prema njima, onda kad god sam nanjušio parazit ili pojavio bi se, moja podsvijest je itekako reagirala, odmah me, ako sam spavao, budila i odmah sam ih gledao, da li to su bili po plafone ili su bili po zidovima ili su bili na sam krevet. I u trenutku kad bi ja i pogledao njima, oni se itekako znaju prestrašiti i istat pobjeći. Ali neko ko nije svjestan, oni samo čekaju trenutak da se zakvače negdje. Da. A reci, da li se može od njih zaštititi? Može se zaštititi, naravno da se može zaštititi. Može se napraviti ili, znači može se prvo postati jako svjestan, ali za to treba dosta rada na sebe. A onda može se postaviti znači trajna zaštita koja itekako štiti recimo od parazita, crne magije, uroka i tako dalje. Ono što mi zapravo izrađujemo i ono što mi radimo. Evo recimo svaki moj nakit je programiran u trajnoj zaštiti zato što ja sam osoba jako senzibilna koja
zna često uhvatati takve stvari i gledati ih i tako dalje. Tako da trajne zaštite su rješenje i solucija za to sve. Znači doslovno da zaštitiš svoje energetsko informaciono polje i ne bi se uhvatilo. I ako se dogodi da ga uhvatiš, da li je parazit ili je magija ili urok, neće se uhvatiti recimo na 30. stupanj štetnosti, nego bi se uhvatilo od 1 do 5 ili do 10. stupanj, gdje ili bi se ne bi imao dovoljnu snagu da bi nadalje nastao da se razvijati, ili bi se jednostavno otkvačio istog dana i otpustio, ili ako se ne otpusti, vrlo lagana intervencija sa jedan obični tretman se može to odmah maknuti i očistiti. Znači, trajna zaštita nam omogućava te stvari. Odlično. Hvala ti, evo, za ljude, znači Sašo Martinovski i ja sam Boris Pecigoš, energoterapeuti, reiki majstori, bavimo se raznim stvarima, najbolje da ako vam nešto od ovoga zazvonilo da nam se javite, da napravimo najprije energetsku analizu da se zapravo vidi što je i kako je i ako je nešto, a na temelju toga onda se može dalje djelovati. Evo, pozdrav svima, ugodan dan želimo, pozdrav.